Molweni manje sibulisela lapho nonke emakhaya. Hello igama ningu LAV AWS pronounce lovers enkumkane. Abantu aziyo banibiza ngoMr Zokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele my brother la ku CMTV wathi bhuti omdala lovers ngivile ukuthi ukhona lapho ku CMTV. Bengicela ukuthi bhuti omdala ukhawuleze uzoninceda nako ngicakane nento apha. Sathi bhuti omdala ungawari thina ngoba mina ngumabize sabelo na bhuti omdala as you know. La ungibiza khona na bhuti omdala ngimeka sure ukuthi ngikhawuleze ngifike. So bhuti omdala kunjani? Uyaphila kunjani? Ngiyaphila nami bhuti wami. Sengikubulisa inobe sikathathu namhlanje because ngikubulisa mangehla la emotweni yabo. Bhuti omdala ngiyenzela ngoba khona abantu abasibhekelele la eshowini yabo. Ngikuvile ngokungichazela efonini ukuthi khona into einvolve umuntu wakho ovana naye nani yabona wena bhuti omdala. Kodwa ngoba khona ama viewers asibhekelele lana kwamna ngisanemibuzo engifisa ngathi ubhuti omdala singathi mhlambe ngicacisele kuyona yabo. Bengicela nje ukuthi ubhuti omdala izintroduce ukuthi igama ubani. Kwaye usibhalele namhlanje la CMTV. Ya ninkinga la kahle kunesathi mngwandanzana naye la so sathi lwantwisa mbili kubaba because ansile ele alimono ananyana hanya kahle swilo swa yena swi famba kahle so problem asinto ambile kubaba enanisile ele me kahle ani swilo swa mi ele loko suka kola tate ka swilo swa mi afamba na swoho ta kolani loko suka kolani vela mi ali munhu wa kahle mara swilo se anisini mkhowa n'wani mara ni nga le kahle so mara ntwambile kubaba so ku swilo swa mi a swa afamba hi ndlela leya so that's why ngina seni ku out ni endla njani ndlulisela message ka n'wi swa ku anti swa ku mi nga kota ku mi pfuna hi yini loko swi famba so no nakuto wena kokwani mayingabe ngiyakutwisisa kahle wena bhuti omdala uthi wena kunosisi okushiya inhliziyo yakhe ibhlungu ngoba manje uye umenzela izinto manje ugcine sekakushiya wena ekulahla sami nenkwaso silahlile ukulahlile and lokho ayita kolani ateka swilo sami hinkwaso ndrini uthatha into zakho endlini vita movie befike la isheteka hinkwaso ene swilo swi endla ngina swi tshama swi ntwisa mbili ku vava so ngina loko nkarhi n'wana loko loko no swindlulisa ka yini swindlulisa ka vanhu lava va nga kota ku nipfuna so va nga nipfuna swilo swa sona so mfethu u right une right nami bengingatwisa inokuvava la ngaphakathi wena mfethu kuyo yonke lento yenzakalayo yabona nami bengazi inhliziyo yami ebhlungu wena mfethu mangabe ngijwala nawe and then so uthi hamba ngitshontshela izinto zami uhamba nazo just like you saying my brother ngithola yena usisi mara manijola mfethu bekumuntu kanjani wena ngane yakwethu ngoba kube ngumuntu wakho lona nithola isikhathi esingakanani futhi ya wama 3 years mara kahle yena before nimthekile ngine nibona kwako emunhu loko kahle hayi munhu loko engafambisana because nkarhi n'wana huma na ntirhweni ta kuma la famba mathavela famba group uhamba ithaveni hamba wena uphuma emsebenzini yena uhamba mathaveni ina hamba mathavela hamba group ene loko soka ni kusweka ngasweki la ndrini akaqini nokuqina akapheki yonke leyo nto angayendli nchumu ebe loko nivuya ntirhweni fanele ufika nisweka nikhomani mabota nisweka ebe loko nivuya futhi wa swi lava kuda avuya dakwila khome mableke ni kuna cuka na swiboso kahle hayi akunanto grand so hete holovinyana ko leya but leti ni mbile loko ni mbile leyane ebe heta fambile umba uyamshaya neti ngimshayile umshayelano wayishaya umuntu esifazane kodwa bhuti omdala yazi neti mbilo yami into akubaba kahle so hanya so okay bhuti omdala ngiyaxolisa bengicela nje ukuthi ngiyibambe lapho wena mntana sekhaya ngoba yazi ukuthi kunabantu abasibhekelele lana ngifuna ukuthi bethi Mr Zokulayita wena so uvumela abantu ukuthi belayita abantu wena la eSouth Africa amadoda elayita abantu besifazane ngoba manje ayivumelekanga wena leyo nto wena ngane yakwethu yangithola nabo umuntu esifazane kwenze inkinga engakanani wena bhuti omdala ungalilenzi iphutha lokuthi umbeke isandla ngiyacela nawe kuthiwa ukwatise kanjani ungayenzi into yokuthi umbeke isandla uyangithola umuntu yena kumele ngabe umbeke isandla ngubabakhe nomamakhe esesemncinci bemfundisa inhlonipho ukuthi naba sekakhulu ezokwazi wena mawindoda ukuthi indoda yini friendship uyangithola wena bhuti omfethu ngiyacela ngifuna nje ukuthi ngikuphoze lapho ngithi libambe wena bhuti wami ngoba uzosibhalela what if nguyena osibhalele ethi wena uyamshaya thina mase sifika kuwena bhuti songena ngendlovu yangena uyangithola kodwa ngikujaji wena bhuti omdala ngoba manje uyasho ukuthi nawe inhliziyo yakho beyibhlungu ngalendlela ebhlungu ngayo wena bhuti omdala so yima ke uphi yena manje ngoba sikhuluma manje uhlala khona la ekhasi lakho khona la ekhasi lakho so nivana ixesha elingakanani nalo muntu lo muntu lo kahle siqhubile isikhathi side but into yangibhora umuntu lo kahle ngimthanda umuntu lo ngimfaka enhlizweni yami ukuthi okay umuntu ngaphila naye umuntu but yena ugcina wayenza kanjani ugcine vela
like wangikhiphe enhlizweni yabona umuntu lo uthi ngiyangatshela ukuthi lo muntu lo akusemuntu ungaphila naye and noma sengikuhamba kwasikhathi inenkinga ngihamba emsebenzini ngiyasebenza alright noma ngisebenza kwabe kunenkinga lokuthi noma ngibuya akapheki akayenzi lutho alright mina ngiyamphekela uyafika adla and into yabe yambhora wabuya yena adakiwe noma ceda laphane na uyadla kudla lokuyani ukuphekile mina ngindoda and mina ngisebenzela yena and noma ceda lapha uletha abangana bozogcwala endlini so wona lento liyagcina yazisa kuhlungu athi lo muntu lo kahle kahle kungcono ngezani mhlambe ngingamdiscipline ngenza njani ngimshaya or mhlambe kanjani ukumshaya is not the option solution naphuti wami awumbeka umuntu esifazane isandla mangabe uyayenza leyo nto uzoboshwa webhuti ngiyacela nje ukuthi ngi-advise namanye amadoda abukele njengamanje awumbeka umuntu wesifazane isandla naphuti naba kuthiwa kwenza inkinga engakanani uyangithola ngiyacela ungaphinde uyenze leyo nto nakuba kukhona naba nisazolungisa izinto so uthi uhlala yena khona lapha ekhasi mina into engi-understanda yona bhuti wami uthi lo muntu kumoshile ubunezinto ukutshontshela izinto nani uke wamlando wam-approach kuqala before uze la kuthina ku-CMTV uke wam-approach kuqala mhlawumbe ukuthi ukhulumisane naye u-understand ukuthi kwenzakalani wayenza lento yenzayo ngike ngathumela abantu ukuthi bahamba bomlanda ngesinto ukuthi bakhulumisana naye ukuthi wayesize saqabana kuzokufika lapho kusukela kuphi ebe noma afika la athi no lo muntu lo sicabane ngento esona so but yena into yaziwa akakhuluma iqinisi naye ukuthi okay ngicabane indaba ukuthi angipheki ngicabane indaba ukuthi ngihambe ethavele sicabane indaba ukuthi lo muntu lo angikhona ukuthi njengemfazi ngiyakhombisa ukuthi umfazi wasendlini so okay ngiya-understand wena bhuti omdala so thina ngoba sesifikile la CMTV wena bhuti omdala yasazi ngoba thina la sibizwe khona mfethu sikhawuleze sifike ngoba nawe usifonele kwayizolo mfethu namhlanje sila kuwena sizokuncedisana nawe wena bhuti omdala so into engifuna ukuyi-understanda ukuthi ubhuti omdala ngoba sesifikile sikuncedisa kanjani yini ofuna siyenze kahle kahle kule situation yakho obhekane nayo kuya ngami angifuna ukuthi lo muntu lo kahle kahle ngendlela kanjani safuni yena lo muntu lo ngoba ngani ungiphule inhliziyo so into engiyifunayo nje kuya ngami manje ngifuna like lo muntu labisa izinto zami zonke esasithethe sibiyela ibheke because ungiphule inhliziyo lo muntu lo ngala ngiphila naye mara ugcina wangiphule inhliziyo so ngilimele inhliziyo sometimes ngakhona ukuthi ngithi abuyela lapho uthola ukuthi vele yaqala istory zakhe wona umuntu sometimes umuntu noma aphila kuphila kwakhe angeke akutshintsha vele uyaphila kanjani exact so umuntu lo vele angiboni kuya ngami ukuthi singakhona ukuthi ngamtshintsha mina so ngilimazi inhliziyo kahle kabuhlungu wena bhuti omdala so kahle kahle wena ufuna sikhulumisane naye buyisa izinto zakhe buyisa izinto zami no akunastress nomdudu omdala kukuthi unganani la siya khona lapho siya khona nisho wama 10 minutes sabe 10 minutes 10 minutes sabe sesifikile singahamba nemoto because ngeke sishiye la singahamba ngemoto akunankinga sihamba ngemoto okay King ngicela uthathe uKing umbeke lapha yama nomfowethu umngene semotweni ngizokuthola lapha emotweni ebhuti ne nangithi ngifuna ukuthi siyoyizama le ndaba sibone ukuthi singancedisana kanjani wena ndoda ngomfowethu yebo sithi kuyomfunela lo sisi guys nangu my brother lana uyakhala uyavulavula nje uthi uva yena ubuhlungu inkwavu or kuthiwani nizongixolela lapho uva ubuhlungu kakhulu guys inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba manje kunomuntu wadibana naye wamthanda ngenhliziyo yakhe yonke wamenzela yonke into ongabe uyayifuna usisi wabantu kodwa ke kugcineni kwexesha kuhamba ixesha usisi wabantu wadecide ukuthi no ngathi sekaphuma kuyena wamtshontshela izinto wahamba nazo and ngathi bekangaqali nokutshontsha lapho so my brother uthi ucela siyokhuluma naye usisi ukuthi please sisomdala ngicela uzise lezi zinto wayitshontsha and mina ngomuntu ngoba sisebenza ngomthetho la ku-CMTV into ezoyenza thina according to mina I feel like leyo nto lena kahle kahle is theft so naye usisi omdala kumele sichazele kabanzi ukuthi wayeyenzile lento ama-intentions wakhe bekafuna uku-achieve ini Grand Sharp because manje lento yenzile i-theft ngiyacela wona mbukela ungayindawo lapha emakhaya shisha imoto no-Bra King lapho sibone ukuthi singahlanganisani for my brother siyokhuluma nomuntu wakhe esichazele kabanzi ngoba thina siyithanda impi kodwa sithanda ukuthula nje sicela ukuthi kulokuthula
esinako sihambe siyozisa ukuthula between my brother no my sister. My sister yenza into right ngoba uyamgolota my brother kahle automatically ngoba uyawamtshontshela izinto and uyasho my brother ukuthi bengimenzela yonke into wena mfethu ongayicabanga empilweni lo muntu lona. Ngiyacela wena mbukele mangabe uhlele ngakhona ungayindawo man ungayicofi naleyo bhathani yeke kanjalo ngizobuya mina njengamanje sashaya imoto no braking siya ngale sedibana no my sister. I'll see you guys just now. Ninga luphuta umntana sisi mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami ngimbona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngi-LAVAWS Prince lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami mdala hayi singangena ngoba uyasho ukuthi yikho khona la bro King angivulele la igate mfethu mina ngi-understand angithi uyasho kukhona la ikhona lapho sesifikile. all right okay hayi akuna stress wena futhi umntana sithi ukucheka wena wazi kanjani ukuthi uhlala lapha utshele ngabangani bakhe Ya abangani bami antshela ukuthi uhlala bathi ku room la mara ngiyasho bangimona la wala but kunani la hayi man ngibona mara la kunani la kuna mafeni wathi ukadayisiyo kusi wathi kuna akusiko lana wathi mara unyana nje umkhokhunyana kusema room la mara ayikodwa yazabantu besifazana mina ngazo la kuvaliwe nako kuvulile la kuvulile gogo angibona sisi abancibile kamnandi laba yini wena la shabayi ngicela sishwame musu sishwa wena kwini sombala shole asihloniphe umnyango mfethu hayi yini imali yangala kwini kunemuntu ukhomba imani wena kwala wena mama ukuthi lembe unabo mana camera la kasi mana camera so ubamba into yami wena mfethu ngicela sishwa wena kwini siyaxolisa ukume emnyango nankabe ngicela nje ukuthi sisondele ngale bantu abadala sengihloniphe umnyaka wena unabo mana camera yeah igama ngulava sona bhuti omdala yebo wena ungubani mina trust mina wena trust wena trust yeah mina trust mina laba yena bangona why kudanda camera mfethu yima mfethu sikusuka ku CMTV thina mfethu igama lami ulava sinkumkani ngithola nina abantu abadala yebo uyamaza ngithi my brother bese lusisi kahle uyamaza umaza kanjani ngihlale naye kudala nimiyekelile vele miyeke kanjani wenta siswa so why wenta siswa so sasosha njani kanokani ngakho utekele sami utekele sami kuna wanuna ntekile swilo mara leswi ni nga xava ngaya nga xava uthatha izinto zakho imani lo ntshame naye khale swami my brother ufuna into zakhe angithi utshontshile wena watshontsha into zakho wabaleka ntshanga mina nithethe izinto zami la utekele sami wena umbhedu odrop enkwaso ambaluleni yo xava mbala mina ngashava arende kona lo kuthaba nami uthi wena hey mase nibula into nibaningi emabhetini wena la ulale ebhedini kabhuti la ulale ebhedini kabhuti wena ibhedi kabhuti wena renda la ngasaboni ukumenta ngakelela mina thama swingo ndani bekarenda bekahlala leyo nalompo lo wabona wena ngakho barbe wali mina unemuntu utangela so mara udele nkaro utana story finish fire me imini ngashaya imali yami imini ngashaya imali yami
ucela into zakho na ulave into zakho kuphela. Mamela la ekhithini moya. Mamela la ke bhuti wami mamela la. Wena uyazi lento ezakala la. Lo muntu lo yabo lo muntu lo bekahlala nalo. Uzomtiba ke mtibeke ngalendlela engitibisa ngayo. Ngithi mina wena why manje uthatha izinto zami umtshelile umfethu uthi hamba. Niyoshaba lishiya. Umtshelile na ukuthi hamba. Because angashabi swakudla nganyika imali. Akashabi swakudla. Angashabi swakudla mbedu niyoshaba mbalo noshaba. Wahamba noshaba imali yami wahamba. Awushaba ngachumu. Noshaba imali yami. Famba futhi anikulavi. Yini uthekuna ungazongibamba. Yena kulaka mina ukuthi singangibambi. Wangibamba. Wena uhlangana nami inkinga la. Wena sithi bekumele uvalelise. Okay man Wayisilo kanti wayisilo aningali guys wanisilo kanti wena utshontshile ulava ibhedi yakhe ulava ingubo zakhe mara umtshelile ukuthi hamba waye uzothatha ingubo zakho lo abena nazo wena unangubo zakho wena waye uzolala engubeni zalo mfazi lo oyishontshile unjele usulu unasona akanalithumi ushudala lu ishayela yimanyana okay yimanyana lo alukompa shayela lapha kathi ngoye ibhedi nengubo asithathe le yini asithathe woza sayithatha lezi ingubo zakho asithathe konke ingubo thatha ingubo le Mpethu mina tsheka leso brother King thatha yonke leso nani ushabe ini wena awushabanga fokolo wena uzoshaba faka le emotweni lapha faka ngaphandle faka emotweni ushabe imani thatha yini ingubo wazini ngokushaba wena ushaba ngaphokola faka ingubo iphelela ziphelela akutingo brother King awubambe labantu ingubo iphelela mfethu yakho lale ususa labantu epedini sukani la sukani thatha le tsika yini brother siphelele nalepedi kupani le tracks kupani wasani lapho kupani brother bambisanani lapho kupani bambisanani brother bese ngicela brother womfethu brother King ngokubambisa la bambisanani lapho ngokubambisa wona sampu sombu khupele dala ngathi thatha lento nifake ngale peti thatha awumatrasi sohakho thatha okuphelele fakane emotweni fakane sekini wena uzofunda ukushaba into zakho wena uzofunda ukushaba into zakho yamazi ubrother King ababeke phansi yima asambe mkhathi singabali brother King bayeke lapho bangazosithatha until besilise sobabonisa ke sobakhomba ukuthi ngobani so nina yini inkinga yenu sifambe kwenzekeleni sifambe makutheni awunanithumi wena untokela ngobani ngiyakutelebela mina yima kothi uthi ngiyakutelebela ngizokuthatha wena ngizokugunda intshebe ngempama lokho ngizokugunda intshebe ngale mpama wena ngizokulayita wena ungazongiphaphela ho guys thatha bafethu brother King afake lento yonke le emotweni faka lento le emotweni guys laba bayabheda laba unendoda yakhona balele phezulu kwento zikama brother lana into enga understand bangabe unenkinga nambukeli nawe fana nalena khona umuntu la shani wena brother shayisa kwasani lapho bangabe unenkinga nambukeli lapho ungalibali ukuthi sibhalele nawe on CMTV.co.za ungalibali ukuthi sifollow inkundla lezi zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok CMTV yonke indawo sikubona bamba lapho love you guys and I'll see you guys on the next episode.
Ningali phutha umntana. Sisi. Hey mina ngiyazi lento le. Ungalili. Mama Sikho sonke. Unena yini? Sisi. Wangiqwela. Sabo. Imali ngala. Ukomboy mani wena kona. Ufuna kudelela Uma mutshela nomfana omncane kunayo mama. Ngimbizile lo muntu. Nabangani bami Ngiyambona mina ngiyenzeni. Uyayazi kanti manje ufuna ukube mina tshela le. Nehlisa umoya. Guys. Mama. Brother King, akuphaleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu LAV AWS Prince Lava. Sinkumkani abandaziyo bandibiza ngoMr Nzokulayita mshanami.